Kiuria kiu nani nkunenkere airtime ya shiringi ngiri emwe cash money kuma kwa Safaricom gukurukira airtime. Na mbere tuambire siasa na ndinko ya Martin amberia atetiga ankurikani kairi murimo jo TB ni murimo jo kwithirwa jo keri gitona jo kabua kabisa na TB ende kwira na kana ndakwira kairi ni murimo jo kwithirwa jo gitonya mwiri ne jo atonya mwiri ne jo gatonya maurine na ijo affect ichunche kana irungo byonthe bya mwiri tiga mutundu maigo na nkunyu TB no igwate mwana munini mtu mukuru mwekuru ntomurume umutongu kana kinya otetongi TB ni murimo jomba kugwata mtu wonthe kiri mtu munene wona no karauge kora no kuigwa fever ndene ya mwiri no kugita karoya mono ndene kana no kuswet mono no kugita royo tuko na no gutakilo na kiri twana wona kana gekarage kora kethero gate uchetha mono kena fever utuko nika kuthithina na kinya mwiri jo week no kona mwana atinya atene nyenye mwiri na ukarakirira ryonthe tafadhali no kuromba kwikinya mwana ugituone kira kwina agwa kenda ningi umba kwithirwa kithimwa murimo jo TB na umba kwithirwa kiambiria gutiritwa TB umba kwithirwa ikikinyira muntu ungi kumania na muntu gukora uria kwina we kana kinya kwathimura kana kinya tuchunje twa matatu mete kanyoka muntu uria kwina agwe ena murimo jo TB bogo kene ni ati TB na ndi muthikirie ni murimo jo ora kabisa na numba kwithirwa kinywa ndawa ndene ya meri 3 tiga TB ya utombo mindindi na joint ya kira ita kana unyunya ndawa mwaka jumwe TB muthikiria numba kwithirwa kirigiro kiritukenke gukurukira nchanjo ya BCG ira ni very important mono kiri anabeto kwithirwa be muntu betu kenke gutigira ati TB etio bagwata tigira antu ara ugukara kana nyombeku ni utonya ruo rwega mono kana ruo rungani mono muthenya tigira no kurugura ndiricha na miari ruo rugatonya nyomba ningi kumba kwithirwa bacteria ite kurundanira mutigeria kana gaku neka kwithirwa getegerwa na kinya wengwa mono barabe na mirimo ya chukari na hypertension tafadhali tigero no kuthimwa murimo jojo na kinya barabe na murimo jo HIV kira nto betekiti mono ne ati TB ni urogi TB etathira ndene ya Kenya na kinya area rentiri titumba kwithirwa rikioria murimo jojo kiri ngwataniro ya kuthiria murimo jojo ndene ya Kenya Conference of Catholic Bishops KCCB bakwaterete na MRF Health Africa na thirikari ya county ya Meru ni budget yamwe gutigira ni tukuthiria murimo jo TB manake TB inatiba hili kirukete regi ya 14 muthikiria karibu kiri mbango ya chancha mukantu wa TV karibuni sana ani kwa Meru FM 96.4 araniena batu kirukira SMS line yetu 40188 na nkurukitu live kiri Facebook note ya comment ya kurukiro na arua turi na musiasa wa kumandene account ya Meru yetawa KIKI BENSOUDA kana Kimboi na edri tuwe kana ari supporto munene wa governor Kawira Mwangazo tuko ndamuonere TV ne mielekera ari opposite ya Mount Governor sio mama tena karibu sana KIKI, thank you very much yuko Meru ya dororo yako yao lakini karibu ibwega muno kanjokia kana gukethia Meru na athikiria na ategeri ba Weru TV na athikiria ba Weru FM 96.4 yes na mbere ntwire boya na ndearu aritwaraniria sure so KIKI, what happened nonto kuronda yakwe rimwe bwina Boniface Nairobi wethra witariria mantu ya lakini nonto ba Meru tuthikirite rarua ria muthia tuikuibo wari support munene wa governor Kawira Mwangaza actually mwanke iteneria kaitene ga campaigns wethra bukithurana na antu bamwe ba Azimio no tukinywa wari kire Azimio wethra kithurana bono ntuta support candidate wa Azimio wa governor wari support munene wa Kawira Mwangaza. What really happened? Ibwega kichungia no ntubwa kiuria kiu na ibwega kinya no ntubwa gompaka nya kenda ntariria na mbika mantu ja werune kenda Meru wengwa elewa kutikeyo twikanika kwangaratania antu it is true inda ambiririe campaign Kawira kana inda ambiririe kumwaka ja mutongeria mwekuru kuma 2019 ironda ambiririe unikuwa governor ni mama na riu andari ndi kuona ndi mtu wendete charity activities kana nguichi otethia muno na icho ndita ticho ndita for my living lakini inchirita muno nonto indo methakia twana
imbura iria na betu ngui Kenya na kinya ome intethakia antu babate wiciumba so ndi kuona nguira ngavana ritarira ari woman rep na burata chi antu babaingi mantu jara ijo ja mpatractire na ndirona akia kwelevitwa kethira kagina karaka 63 million na ukatumira ura na akatach families nyingi atukeya kumwelevate twamwike iguru akethira na budget kanene maybe aumba kuthithia ngui nyingi muno Meru na mantu jara rimwe tutiona jakithithika aimwe korona twichi ekorone good managers aumba kuikia Meru antu tutaumba kwithira turi so na ringi kuringana na culture yetu ya Meru ekuru batimenyeretie kuromba itibia gisiasa so ndirona mwekuru akandite kithaka mwanka gaichitithia level neu ka mwe support yekwa muitithie kenda turi ekuru kinya siasa chietu terrain ya siasa chiekuru Meru ichinjia these are some of the reasons kana itumi bira byatumire mkua na kawira muthanya no tuko gukiura gukiara ndaurwa muno mwanka kinya kura ira uni ndaromba ira affectwa nontu bwa siasa ya gavana ni mama bwe witnesses bakwa my opponents ba ibeya almost every morning na bakija topic ya riga kimboi nontu inkuite na kawira na ariku so ni gavana ndamusupportete nontu bwa mbere indenda utongeria bwa ekurubu chinjia Meru County but unfortunately ari utonyetine tibuo kwa karire urande erigirite na nikuithikira muno nontu the gains iratwari twikumikija ekuru atongeria mwanka thai tuchokete square zero kana negative twikura yankuruki ara twambiririe yes it is very bad nontu kurina bura ekuruba Meru twi conduct karimino kumenya kwina mikarie yetu na bura mbitikitie ndimwe ekuru kinyo kethira ku kwathana nthi yonthe no mwanka maandili ya jamii ujafuatilie na wonanie mbiche nje ya kiriantu wambere gavana na remi mantu ya jau nontu ndageria kumunjanji ja mwekuru mu Meru ati kubwira nontu atwikite murumani na kwache ndoni kukuinge muno mwanka tugatwika embarrassed tweta omeya na mbita biashara ne weta nukuikwe kinya aibu muno kuwa umite Meru baraba ukumenya na huna bakumenya we Meru bakuria on the face na ati okari nontu utikwariria mamo nontu Meru iratwikire janange ndirare Dubai nderwe Meru yenu amekuwa kisirani kabisa bwana you know ukaigwa we so embarrassed na mantu ja honestly speaking ritu ithirite twina gavana imantu ndamwira uninte mutongeria wa kuitha mantu na karimintie nda favors tia wanasiasa na ndi umwe ipo ndo support mtu na into biakwa na nkamusupport na inya yekwa no tebyo nkwenda kiriwe kenda no atike yo mpinga kanwa ka rira mantu ya kuthuka ndemwe ikua nontu kwikalia mbogete akukuru so gavana unda mwira mantu peupe nkamwira utitite bwega na weta ugwakarwa lakini wera gavana mantu jara straightforward akona yaka umwonela mwankari mwebu kathurana ringi na ukuthreaten na kukumblock surely ukaurie ndi kangutethia utibyo nguitia ni free advice ngukwa na bu kubwithia weta opposite no bwo wakara surely no mbire wa block tukwe mwisho I remember the last conversation dare no na making decision ya kwira Meru na kakwa twikire antu ibakwaria muno bakiwa gavana mantu yayo nthe abwithakia
igakimbui BENSOUDA no amwira kwa tuika bangi bakwaria bakaua KIKI contract cia county cionthe noe tate noe abwithakia surely ndaurie ndi muntu uri kinya wa mwira atia ati kuthikira na atikua ngui utiyo ntakinya kuromba ngui county kinya imwe ya ndururu imwe u utikona county kinya ninkathukia mantu yakwa na rietwa yakwa rikathuka antu ino ntu babura nchiekere mbere nkimu support I could take a bullet for her so antu obo bakona uno embi mwandani wa governor na mantu yayo ndya kubwithia no monkethere agita atia ori guti karibu so unfortunately ntari na njirengi ikumira na kwira Meru nontu muntu wako twika au twikira ndao twinde au kira karuma atongeria betu barato ete heshima muno au kira na kuruma ngantu bonde na harakinyari tingwe ba county bairita under fear na intimidation nukuona so ndona ndaringanithia mantu ya yonthe tweta mantu ne ya Biblia ndereri kanisene and I'm a Protestant kinya kithira ndi MUCIACA na imbichi mantu ya kanisa muno na indomba seriously na njira unchithia ta weta mantu ne ya kithira ni mantu ne ya utumiria we mukristo kawaida woni nte bishop na nte any title but I serve God in my own ways lakini kinya mukristo kawaida kwina mantu jara ukristo boku kana witikio boku butetomo bwithe we muntu kawaida rekana na bishop lakini ndona ngavana areta kanisene atumiria akamama flat rimwe kanisene but Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi na Ijumaa turiona mtu tofauti kabisa wa anthu yani ati wetanirwa uti mantu jarako bwithia uti jaringanithia na sandi rirato ari kanisene so now dauria surely kinya Murungu turomba ari katumu chambithia so karimi ndona kuchi associate na mtu yora antu baka bambona ana kioni kia kawira whereas tipo kukaria I'm totally a different person nukumenya I had no option kana ntari na bonge bako bwithia nkurukia korwama na kwira Meru na mwira mantu yatitite bwega na yatitite ovu so you know Kiki gavana ariu ati wewe no karia mbeta cha Meru na ariona babu buri threats nene na nibo ntuntu kwe mwaro American sene metho ne ya president na uate kure antu boba kwenda you know nontu ba interest yo ira bena shida ne account ya Meru antu ba kai you know utubabona ni ya kane abunge ni bo waira though she was not very clear lakini awire ate kure antu bo ni makatels kumaanisha ati antu baka bakwenda kutha mbete cha county nawe niwe gatekeeper na were thine actually kuinya mbete cha county ti Kenya so maybe omba kwithirwa kinya or list inera ya antu bara benda you know kugunekana mbete cha county so mama nwe ainya I'm very sorry no ntobaro ari rwaro akarikire mbere ya president bombere nkethira ndi list ine ya kutumira mbeca cia county ntirega nontu mbeca cia county kwe bwitumairwa batwitika kwendi turi aturukana kana Thamburu turi a Meru ndi mu biashara nkea kwa county na nkaromba biashara ndina haki ya kwewa ndi mu Meru nkarita ngwe nkanenkera antu value for their money mu Meru akona ino ndo kwina barabara ikwenjwa kwina other tenders ikweyanwa so ntithira ndi na makosa ndombete mbi lakini tutari turi ukinyau no ntutika kwendi mama ngavana arari aiku no kurikana ikwari na kipindi kia mbere kia impeachment kiu kiathira toe yakwa tuikana kwa appoint cabinet ikurari na mantu amaingi ariku so county itirari kinya igusetru burankiwa uninke ya kuromba mbeca kuriku na comment antu au augire kwina antu augire ni makatero 10 wana earn a million ama 500 and above aria augire milioni 1 ndathikirite mantu ya umuno
Kambuwe bombere imakosa kukira na kwaria mantu jara ki munene wa nthi nontu riro ku antu ibako ani milioni moja ile ni haki yao nontu gwote utwira kinyawe nuko ani milioni imwe and above ino kinyawe we musharene plus ngavana akiwa akainyite kana Kameru mbeca cia kana Kameru ite atumiro buthuku ntikuona ni atia ainyite ndiaru ari kwira Meru uma that cartel number 1 wira twinio Meru ingavana wewe ngwa ngavana kawira Mwangaza na nkauwa nkiaja na facts ituonete mitandao ne motion iraitite kwa table ruare ni ratumirwe na ni nthomangite counts ira ngavana kawire kiri ya mbere iri embezzlement kana misappropriation of and misuse of county resources ko misappropriate na ko misuse kana utumira mbeca cia county buthuku ngavana ichutumira through her sisters and very close relatives na inkuona members of county assembly ibaba wetete so timantu jari withone ibakuwa embezzlement of county funds through the governor's sisters bakaua sister mwene Rose Kinyagwantai bakauonge ni Miriam Gwantai brother agetwa Kenneth Gwantai Murangiri kwina brother in law unwe Nefat kaurite Muroina gavana agetwa Nefat Kinyua na nephew mwana itho Muroina kana mutanoina ni no Muroina kana mutanoina mwene wa gavana no ya gwitwa Edwin Mutuma. You see? Bau bonde ni relatives bau bakawira. Barita mbecha ika withdrawn kiri county coffers ikerwa ni cia kuria several supplies. Oreo ni indithagia tender processes na imbichi bura chieta you sign declaration forms. Ukaurwa kithira kiri that entity where you are tendering kithira wina any person of interest wina relative ku ukauari wina mtu ukumenya aina interest kana utethekia mantu ne ja tender process ukauari kendambi kwithira kwina transparency na ngui inenkanirwa kutinambi kutina ungumania endi atorio nawe gavana mbecha ire withdraw ikanenkerwa sisters bawe very close relatives kukairwa ni supplies various gavana bombere une conflict of interest nontu anybody associated with her atibati kurita ngui cia county nwe and it is very unfortunate ndula nonturira gavana ukumire ofisini kwina mantu jaranda mwirire this is one of them ndambure gavana nontu ukuma ofisini eu ukarweja kurita ngui kana antu baku baike kando muno nambi na ngui cia county gavana ataikirwe akaithetera na kuwa atiri antu bakinya bone ya Meru ya BENSOUDA akaithetera kuwa atiri kwithirwa wi mwarocia does not prevent you kwithirwa ukigunika na mantu rikana ya resident ringi atiumba kuithetera nontu sheria ino yo ikiri national government nontu tugithithia tendering tujurakia declaration forms you kithira kwina mtu of interest winwe a relative kana mtu kumenyana noe mucho a close friend nontu tura kwa mantu ya jau so atiumba kuithetera nontu ira ni sheria iri ariku ni sheria iri au so tuchoke ara kawira kuwa kainyite kantu kamumiru gatigete atinyite kari mwekuru utiuma na mutongeri utina uma ndene yawe nontu ainyite kaka mumiru ri ikaweta through aroina ina akaweta antu bato toua antu karibu batano baina bago share the same surname Gwantai kutika na kamumiru kikuraira gavana aringirwe over
close to 300,000 or thereabout utikana kangi kamumiru kagikirwa gate ate au ikekira flowers kimarietwo yariku gwantai yana ndula au ate ituona no kwirietwa ringirire ariku so ndau ngavana nweka tell number 1 Meru nonto ariwana kariti gantu kamumiru ori no au kaumaria kumaria no ithetere kikia kawatiri these are the people I trust antoba ni bongo etikia actually ni were senate awere PA bodyguards ni antu etikia ni antu etikia so I want to work with them kenda turitira Meru ngwe atire kuyonda kuira declaration kire declaration your PA cannot participate in any supply kana mantu ja uruti bwa ngui kwithire ni kiri county kana ni kiri national government so trust your PA na bwithie mirandi yeku nara na kuorganize mantu jaku official lakini te kuikira njara yawe deep into the county coffers iu straight ni kumuringa knockout na utebwa umba kuithetera baibelariku baibelau so kanda kangochoka kia kiuria giaku kiu giaku akawatirite Mumiru gantu gatigete utigantu kawira watirite Mumiru ka kumaria riwe na ntikumia umba kuithira wese official atia kutuika uti muntu ungi ukanenkera ngui county no aronyukwe na kinya iraba ubanenkera utechio baritete injira tu ubakirietira ya kwita atia a channel ekundrain ibarita mbecha kurita that is very unfortunate na mutongeri wate na uma no ntukithira ari na uma akithira ara distance family yawe kana anyone called by her name akithira ara baikire kuraya muno na account riu tukuona akiruya lakini watwira kukurwira kantu ka Mumiru na ikwenwo wikia jawi mantu jati kufua ndafu na tutiyetikiria na turi atongeria no mwanka tuyarie yes so kiki gavana kawira sometimes I think baru yare ya mwariyo kana mwari muthiro andikirite senate arenda senate imutetheria kuwatanithia county Meru actually andikirite committee on devolution nikenda imutetheria kwithirwa akiwatanithia Meru so here you are no twira no aracia na kawira okeria kumu advice atakuthikira but then on the other side na andikirite senate arenda bamukaria ndi na actually awa abunge senator na CS Lentore ne bawatite deputy wa tae so like bamu corrupt and now deputy nwe na koronwe because na wati utainjire ingine antu babangi kwanza ka correct madam governor ikuandika barua yeu na kwa accuse deputy wawe that na wati utai bombere ikureduce deputy governor to nothing akaethia atina akiriewe na atithwaniria no mwanka thwanirwe ni antu na bamuwate yani ikuonania governor kuringana na mbichera achorete kiongo kiawe ya deputy governor athurite muntu very naive ikuringana na mbichera pentete akiri newe muntu utumba kuithwaniria muntu wa yesa muntu erigirite amubwithiria mantu jara jonthe amubwithiritie tukiona atina feelings or is not a human being or something kwa kama correct yau kuwa muntu munene wa caliber ya deputy governor Isaac Mutumanto ethingia reverend kwa lench aumba kwithira awati utae kana awatiri akirie we ni antu bange that's a grievous mistake na ndiku thukiria kinya muntu rietwa in public nonto burato kumenya ndinji ni mtu very balanced na ni mtu arena discipline yawe ya high class
na ni muntu wa mathwania jawe independently na nte witikia umba kwithira awati utae ni muntu yeyote so uni allegations na ni pura muntu era wa aitite na rui utebi ati wata makamba yonthe nyanki mabuabua indi buibwo ngavana witatia na ringi ikugeria ku paint a public picture atinio that is playing PR nontu riroka etantu beyo bwatithania ri we nawa we tutwinde wetana we yote thu mantu jara ubati go solve to mantu tonini turobati go solve ri then miaka era yonthe tano gatwatura wita na atu yote thua that is embarrassing kana ni ontu bwa kuikira nthoni na bungi nkwire atongeria bau yani kuwatithanwa kwaku watithanwe ituonete no aregere igoro indiraikirwe akuruba njuri bakiwa ibetite ofisine ya gavana ritirimwe yati ya ili yati ya thatu kuchwathiriri ku na gavana ararega kabisa uni ningwa ndi mukuji ndi kamemene na TV ne gavana nukuona ando ire ciambiriti cionthe nkamuria gavana ri what is so hard kuaraniria na mheshimiwa Mpuru and it is true na kuritire nguine ne muno imbi bibi umu sana kumuita bukarande bo sort out imbi differences chienu gavana akambira mark my words political career yawe kuthira wa muria bonge political career yawe kuthira so gavana akara yawe no akwaya na itebiriku iya kageta rombere bau baina sani mimwe kotwike aba plant ya nara na twinde kotwike to muntu akwona mbi so gavana atithwana kia yantu na biubio bimuwethetie by the way so ngwataniro yakuwa niye ngwataniro na amiriere twambiritie na batu antu baranini muno na ariere kabisa na raua at some point ambirire so long as my excellency I don't care so now inawe yite thai kuwa boye bwatithanwe na keike pindi ukwenda utuchethera ntwethingia ondinji ituonete akiwa kamerene akaua nero makosa yawe aitayari kinya kutuliria mamambi maru ngavana atathikirire that time nuri kwa kwenda thaiye ya wita atia konete au kinya mwisho noona avenues ciawe cionthe irarari nacio they are blocked noona kwana nokuo so ibonto akuini yariko akiwa she's not genuine she's not speaking of kwithwa genuine unajua the last impeachment yewe ya mbere na genuine na era president na munini wawe nukurikana karimi bari embu era president ya tiri please come to our help ututethie and then rari ingina ro arilare awire area with a lot of authority awati thina ni antu bakate ikomi bana antu barba tuiti toto achindana na boba tuiti kidinda bachindire at some point I want to understand aranga vana ethiri to umete no nturere mbere na rombere kwithira bakiwatanithwa and now she feels like Meru itena thina ni antu ba no ntunkukara akwara aukarande ari gavana na akwelewa elewa ati thina ni abunge ba na for sure ni tuonete abunge brabethiri to bakiaraniria baki banga mantu ya kana bakiaria eururia kawira mwangaza they do not support her so na every right ya kuatiri thina ni antu ba nibo bakuona ya Meru ina thina na Meru itena thina ndula ibwaga no ntu bwaro ariru uriuga MPs pati supporta kana bationeka bagisupporta gavana gavana ri noe the CEO wa county arageria ku reach out kiria atongeria bangi abera tukareni ndi tumenye yani kwithia kwina cordial relationship at the end of the day mubungi aina ngwewe arina CDF yawe na arina constituency yawe kumanage na omuntu ututi nambi utina gintu kira akubwithia lakini ikwenda kwithira kwina mbi harmony atongeria bethira bonekana ibakurita ngwe na urumwe endiriro kaua MPs bationekete baki support gavana ri awe arapa support
kana ikurumana tuona arumanite ethira kikombe akaringa chuti ethira chuburi akaringa yani confusion ira uti muntu kinya bunge ba waheshimiwa baba te wirua nontu we Nairobi nara batu turia kelelene 24/7 what is wrong with Meru County nationally and internationally tuku yani tuina aibu nene muno nontu bwa kelele itu kuringa na wategera kelele itu kuringa imuntu mwa uturingithia ni narrative ira baejana bakauarira njona ari gitarune ke kwambiriria kuorokera ibaringire kura ibona na thine kuma kwatuika njona nwembi nwethina no automa gitaru kiorokera they had no option than kumurita kenda migombe itatia itulia indi Meru ni oburai kari as much as ukaua antu batio support governor kana leaders bau eyuke batwi para bethirite bari ha very close allies katwina antu twinde tomba kwithira atongeria bonde Meru baina antu gukethira kawira omwe noe ari aina muto yumwe atwinde na atwika tuthuki no kutiumba kubua kawira naremerwe okirira ari human rep na aritangwira charity activities ira ndabwirira na chia mwelevate muno na attract antu babaingi muno including elites and professionals na tomu support muno lakini bira bya muremere naremerwe ku keep to the status ya gitikira aitirie au kwa gavana kwa tuika kari o waraetete atia o warari arare ochielewa that now she has become a very big person managing kigina kya Meru kya 14 billion kwa tuike we mindset yewe netirwe arambi ara kwa human rep kana ndhiara kwa tuike mwiri yo yuiterie mbi yuiterie kiri governorship kutebua nonturi no monka ukimanage mbecha ite 63 million irachi ya human rep no mwanka otuonie capital projects iroko bwethia ite kondisha utimandi buti na miringeti na that is a shame nontu na bonge bura aremero ibuo ikondru a thick line between the county activities na private thing ya wera iraita okolea nukumenya ndi turi omenara tutegerete mantu ja Meru bira tuona ni okolea bira tuona imandibut bira tuona ni miringeti bira tuona ingambere mwe wageria kuchwana ni mbibinge biukarika Meru utekuona so the face of Meru County is okolea which is a very big shame you know Kiki Kawira rira yukiri otongeria gavana Kawira rira yukiri otongeria na wire ati muritiri wake yongo yuketho yu mwanya na governors abangi bethire to bario akibanisha gavana kiraitu na gavana Munya maybe katokweria you know the change ya status quo niye kureta meombe yonde kisiasa na maybe gavana Kawira na bati kwithwa bwe mwakanya akona nia style yake leadership ya kinyamwanga ko you know maybe the problem is the change and we hate change style ya leadership ni riku rirako kethira menya kinyo kethira you have a different way of governing a county uthithia mantu yaku kutena sarakasi tukuona kelele nyingi ndakwira batwe tuambu 24/7 and now 365 days mwaka yukuthira tuwete mbu Meru what is special with this Meru kinya kethira your style of leadership ne atiekari ndakwira ni kubati kwithira wena harmony ukioneka nuku relate na atongeria bonde Kawira no akurumana ona muntu konera mwenda ithile na kumwira bubuti kubua okolea au kwawe
ona ndinji mutuma au muitira rui au muitira stima au mwata allowance ya ofisi yawe au mubutira antu bawe au mwetheria mantu jau yonthe akiri ona rira ukira kwaria ukolea makiri mwarine jwao jwa mutuma surely ndula iu niyo style ya leadership ukwenda to embrace ero ukolea nendere kuingwa ikurwamwa ni CS interior indi narambiririo tumira nio kiumia kira kiawe kanisa kawe ja ukolea nuronere sandi au kira tururira ikuo twinthe baba afilisti bate witania noe bakana barabate umuthikira arauire atangaza gikuo kiribo na anja ciao understand mwekuru waciara kana aronkia karimi cannot do what governor did on Sunday, and it is very unfortunate nonto oni atomeria barambichie mbichi kwina fathers kwina reverends kwina bishops kwina pastors antu bauba murungu bonthe they are not called to curse Jesu ejire kuria bara baurite na kinyoka ethera meia yaku ya matune ya tharike you are not to be cursed no ti muntu witi na mwito jumwega au mbakurwama au ankuburuma mantu jamwe yatiairwo murungu ariko I'm not here to judge her not to judgment ira wanie murungu kan kwa analyze mantu boyetete atia uti muntu wa murungu athoma biblia re ya uma au mbakuwa ngukasi ngania na nkumutumira gikuo apana uwa mtori murungu baba barekere bate kumea boba wetate boba kubwithia so ni bonto kinyegoro ndirauire CS kindikirenge ito muinvite Meru akebwitha ki investigation ya kanisa karaka ka Mackenzie Shakaola neye Meru a investigate kinya baite family fellowship amenye process yo ya registration amenye ordination ya bishop woi na ya bwithikire nonto mantu yara tuonere Sunday tija kawaida but the good thing atawire de kiroria keti murungu awire de kiroria kya nyomba iji that she said true that drew a line nonto kya kuwa de kiroria kya murungu menya uko kage na biuria bibinge muno imurungu uriko akwete authority ya kururira antu barabari under you antu barotongeretie ubera bonde ibakwe na njachio ino ntu ya thai antu barabari na bari opposite na Governor Kawira is like 3/4 of Meru populace indi yake ukiakururira bau bonthe kuri mama no akuringira kura 2027 bote weti amuringira no gaikiria okolea biashara irorurite no akurira bakwe bonthe ukethira we governor wao kuona mantu jamwe some things are not adding up so iponto ni nkwira mheshimiwa CS interior Kithure Kindiki aikorwa miokolea kinya kanisa kane yakachunguze no tukate wita boya na wewe ukiki turuto mapost eu atobara wire ati thina emwekuru ni mwekuru na some supporters bakawira barawire ati babwe you've been compromised ya ekuru kienda kurona mwekuru mwenzenu yawi mantu twirigira but nkweya na account yekwa as a person of course nda musapotere kabisa na kinye kurubara bangi twari nabo turi very excited non to terrain ya women leadership in our county ego change but again that were the gains we had realized as women leaders
iturachokere nyuma nkuruki ara inya twambiririe but God is for us and with us ingwitikiria na nkaromba Meru na kwiniya kunene atongeria baekuru Meru Meru bakatunjanji na ya district ya Kawira is a special case ndaromba kinya o impeachment motion iendeleete kugia na mtu au mwikia kinya chibitari aliwa mento aliwa bwega nontu mantu jara ukira kabwithia ari ukira kabwithio ntu buthuku kurukie burara bwithiti the previous day so burankera Meru ibatwailie na metho yake yao turia kurulindas tetwinde tukariura na ibategaire mtu individually yes okay because I was to ask kwethura no kuthwania mantu ya Kawira kana the neisi Meru thai kwethura chiomba they can advise future voting kirimo yakuru maybe tukwe mwiki kio kenda kurombete kia governor at some point because you have the capacity injene naibu ntu ndaua ndaromba Meru bakatunjanji nambi notongeria po Kawira thani cietu ni kuthira ndenda tuthoma comment jiritha tukiri Facebook Jackson Muthuri ariwa hello Martin na Karemi tuned from Mulolongo Machakos County ariwa Kiki you have unmatched wisdom akawa we saw this from the start Kawira is just a scam to our great county of Meru she must go nawe Douglas Mutwiri akawa for Meru to be great Kawira must go for Meru to prosper Kawira must go for Meru to reach Vision 2040 Kawira must go for Meru youths to grow Kawira must go Benson Kenyoni Warua I don't trust women's leadership Kawira used to portray good qualities that takes one to be a good leader but unfortunately she was incompetent in terms of leadership akawa Bensuda you are dispensing wisdom kile najua ni kuwa adui wa mwanamke ni mwanamke wenzake from your speech it's like all leaders in Meru they are against Kawira it's not about women being against women mbugire anto ibabati kumenya history ya na atu maumaniti na Kawira the first round of impeachment I'm one of the people baraba musapotere up to the end Mheshimiwa Halima Mucheke was with me and many others twamusapotere mwanka mwisho nontu ituona gagutreatwa unfairly atari mbere ari ku form thirikari yawe akara ofisine tuona her style of leadership riu nindi tuwatiri makosa jana ijani jakwania Governor Kawira that is why I stood with her ipo a witness collect signatures across the county using my resources kutege ntunda nenkeri Kawira even a single cent God is my witness kandaru yaira utongeria bwa ekuru na ndona no huyu akienda wa mama wote tumekuisha but now itwa umire na ara Senate na rai wa mawaidha ni senators bario I can vividly remember kana nondikane rwaria rwa Senator Paris Tobiko amwirire Rome a loose tongue can burn a nation na mwandivaisi ya mwira kuchinda yes no achindire but tutiombo turau winairantu indabachindire olwa thaturi uchinda kipindi kia service delivery na olwa kwina kura inge ikeya no kethira wechindana na bangi na riro kethira wechindana nabo unjudged like a woman rep ukethira nao ukinjanjwa like a sitting governor na ukethira wina baggage ya incumbency so Kawira itwagererie kumwira mantu jajonthe slow down speed ye wenio itigwitithia bwega slow down and consult a lot ka ndula kinya ugashinda giti
ukethira for example ndi mu biashara na mantu jambichie ni mantu ya kumanage biashara and that nkeja kwita ina unfamiliar ground ntiumba kuremwa ingwe nontu biashara ndita because I work with professionals nontu engineers bario ndula nontu twina health practitioners nontu twina other professionals ikenda barita ngwe bakuwatia ngwe umba wetatia kundeliver your mandate ende yana yo yaremere ngavana nontu naremere kuritaniria ngwe kinya na professionals bariku nwe architect nwe engineer nwe daktari nwe chief officer nwe CEC so that is the confusion that is killing us in thank you that's emotion ina few na mongera Stephen wa sentiment ya Rua. Hello Martin, salimia Kiki sana. Out of what we have heard from her, we can say Meru, we have great women with great minds and like that of comedian. Katuthiririe umuthikiria in the next one awa mawira kethro agite emotion tumenye imbio yongo eri kutukitha tukicokera na tutakuletea emotion live. Meru Classifieds. Wayan tukuizi